Kumsang ni somni pani April ni khat kan lo chuang kai le ta Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te thathar chibai kan buk theu a chau khovel mun sang sanga thilin lum la tam tak a thlen laiin Ukraine le Russia indo na hi khovelin a thlir le angai van ber ta zingami hania chuwang chuan tun ruma po hian Ukraine le Russia boina chungchang hi kan han thlir le don hane Russian news agency TASS news in han report dan chuan voin khan Ukraine ram chunga Russian Air Force ta chuan Airstrike lian tham tak mai anaya Ukraine military facilities ti rang somnga le pani vel lai mai an bom chian in report ane Russian Defense Ministry thupuang tu Major General Igor Konashenkov chuan voina a report danin Russian sipaitan voin lama operation anai hi lotling takin nei ani atia Ukraine sipaite bungro le sipai hmun te anti chiat zong somnga le pani jinga hian Ukrainian Army Command Post pathum ti chiat ania voile khata rocket tam tak mai an ka chhu thaina trin rocket system chu pathum ti chiat ani boka BUK M1 surface to air missile system po ti chiat tel ani thu asoi boka hebaka hian Russian kutchuak S-300 anti-aircraft missile system po engemozat ti chiat ani atia Ukraine sipaitan inhnuhdawhna hmun thin ral thum chi rang anda khomna hmun combat equipment concentration chu area somvelami chu ti chiat vek ani thu apuang boka hebaka hian Ukraine sipaite an chakzual na hmun le tran hmun thatak tak anei na hmun somparuk lai mai chu Russian sipaite hian chu sakin an lua zuita ni atibok voin lama Russian airstrike an nei hi an warviau ni in akriata Konashenkov hian asoizel dan chuan Ukraine sipaitan puak thai thil anda khom na hmun ammunition depot hmun nga lai mi chu chut chiat vek ani thu asoi boka Ukraine sipaite bungro le manro chi rang an chut chiat na hmun te hi Boguslavki te Krestice te Resnikov hmuna tele Vilakaya te Novoselka hmuna te ani thu asoi bok ani TASS news agency hian an report zuidan chuan Russian President Vladimir Putin chuan February ni somni le parlia khan Donbas regiona Republic pani ta chuan tranpuina an ngena Kyiv khawpui chet dan chu rong tak ania Donbas regiona hian a hloplopin mi puite tha an ni fo thina chu tiang chuan kumriat chungzat mai Donbas regiona hian an lo tur towa heng Republic pani te hian Russia himna an dilangin President Vladimir Putin chuan Ukraine ramchunga hian special military operation nei turin order achuata chu mi puita ven himna turani antia Russian leader ho zong te Moscow khopuya inhmukhomin heta hian ruahmanna an siama mase an plan jinga hian Ukraine ramchung hi oplan turin le Ukraine ram latur hian he military operation hi ruahmanani lawa Russian sipaiten operation annaina hian anthil tumber chu naji zirtirna pomtu hota chu nuai boveka dinajifai hi anthil tum ania chubaka chuan Ukraine sipaite demilitarization chu anthil tumberani tin TASS news agency hian han report bok ane TASS news agency hian voin tlailam panga report annai chunjom zeldan chuan Russian investigative committee investigator ta chuan tuna hian na anthok meka Donetsk le Luhansk people republic area chunga tanga mipui Russia ram chunga anthiar lu to zong hi mi singkhat sang ni vel an ni toni antia investigator ta hian heng mi singkhat sang ni ta hi zona anzot thewa chungjinga mi sang ko ta chu Ukraine sipai ta hian diklo taka chorin danbo chein anchunga hian thunai na anlekani antibok hetianga thun zofia ho ta hi khorang tranga kalkhom te ania Donetsk le Luhansk province vel tranga kalkhom ani deutlang puya Crimea tranga raltlan lak lu hi Russia hian an nei nual ni in an soiboka Ukraine sipaitan danbo chia mipuita chunga inluling taka chet an thoa danloanga an chorlui mi sangkua anom nia an soijinga mi sang ni te hi nopang han ni thu an soibok hetianga Ukraine sipaitan kumtam tak chung an lo ngai sakle an du an lo chorto na wang hian
an ril rulama har satna an nei thu an soi boka chungmi te chomdol na chu Russia sarkar hian athok mek ani anti bawk voina vek khan Ukraine Air Force ta chuan airstrike an nei ve boka Ukrainian airstrike an nei na hmun hi administrative center ni bok Belgorod Khopuya airport a oil anda khom na hmun oil depot chu an bei ni in soi ania he airport a thupuang tu Anastasia Golodova chuan TASS News Agency nena Ashil Danin Belgorod Khawpui Airport a City Oil Depot chu nasatakin akang ni in asoya oil depot kangbak hi chiatna dang antok lowa airport po hi amang thawin manjui thai ania thildang engmah ti chiat anei lowani atia mase he airport chevela mihring cheng ta chu mun himzo ka thir chua ania mase liam tur anom lowani atibok helai bil chunga regional governor chuan Ukraine sipaite hian airstrike hi anron nei non le thaya chuwang chuan mi puite tan film khur atula oil depot pani ngot mai akang boka hewang hian helai region chunga mi pui cheng ta chu film khur tur le in beina laom tak mai lo thleng le thei ani wangin he region chung jong zonga hian high alert apuang ani tin TASS News Agency hian han report bok ani Russia lam hian hetiang hian puang ma sela Ukraine media ta chuan airstrike an vanei na hian lotling takin nei ani thu an puang thunga Russian sipaite ang hian civil mi ta thina thlentir hi kan du lo wangin oil depot hi kan bitum ber ania kan bitum chu Russian sipaite ti ang nilawin nunaw le mi puiten turmi alawin oil depot hi chutchiat vek ani anti hetianga thuin cycle tak tak awmek lai hian NATO Chief Jens Stoltenberg chuan thu chua asiama tunkar kalta akhan Russian Defense Ministry official ta chuan Ukraine khawpui Kyiv capital hualvel le Chernihiv marlampanga sipai an choptreu ta chu titlem turin thu chua an siama tin tunkar top lampanga khan Moscow chuan thu chua dang asiam boka Donbas region a eastern Ukraine vel chu operation an nei na turle an focus lianber ani tur thu an puang bokani atia mase kan intelligence ten han report atanga kan khriat dan chuan Russian sipaite hi inhnuhdawh lawin tunthleng hian Kyiv khawpui chevel le Chernihiv region vela hian chet chu an chesona mase an position te an thak chau ani atia Donbas region lambei tur hian sipaite po an thum chakmek thawani atia Russia chuan an thu chua hi tunthleng chuan an la ti hlotling lowa Ukraine khawpui Kyiv le a chevel te Chernihiv region vela te hian har satna dangle mi puite ta na torna tam tak an thlen beltir mekani atibok NATO Chief hian a soizel danin Ukraine tan chuan in biak na an nei na Moscow in thutiam anei zongjong te kha diktak chuan rin thai anilowa Russian sipaite chu an position thara anom le mek toa heiwang hian NATO member ram hrang ta chuan Ukraine military te tranpuina turin ral thuam lian le hlom tak tak te Ukraine sipaite mamo equipment chi hrang te po warzokin pek antum don ani ti apuang bok ani NATO Chief Jens Stoltenberg hian thu chua siam top lampanga hian in thak thlengna danglam engmah mutur awmlowa Russian sipaite chuan amang thokhan Kyiv khawpui mai nilo Ukraine khawpui hrang ta chu an bei chhun zom meka kan intelligence ten report min pek zongjong atangin chum chu kan hmu chian dan ania chu wangin NATO member ram zongjong ta chuan ama a ral thuam manga Ukraine an tranpuina thin aya tam ral thuam manga tranpuina petreu turin an hriat tir thu asoi bok ani mase NATO chief hian hetianga asoi mek lai hian Al Jazeera lamin han report dan chuan Kyiv capital le Chernihiv region vela hian regional official ten han soi dan chuan Moscow sipai thenkhatah chuan helai region vela tang hian inhnuhdawhna an kalpui tan mekani tiin han report ve thung ani Al Jazeera hian zanin thimhlim vela han report dan chuan kan chanchin tharma salama kanron puantak Mykolaiv khawpuya administration building chu rocket manga Russian sipai ten han beina khan voin thleng khan nunna chan anom belmek niin soi ania Mykolaiv regional governor Vitali Kim chuan ha report danin tholenia Russian sipai ten rocket manga regional administration building Mykolaiv khawpuyami hanron beina khan nunna chan hi anpung chhomek zela
ตุนแทงเฮียนไทโตปินอันนุนนัชันตุมินเลียมตัวตะจูเอ็นกอลเมกันเนียมาเซเลียมตัวจิงมีตะฮีนุนนัชานอันอมเบลเซลามีสมนิเลปริยัดไว้แทงขานนุนนัชานอันอมโตนีอาติบอกเฮติลายเฮียนนิมินไตลมากันจันจินทระกันรอนไซลันโตChernobyl Nuclear Power Station จุงจางอาคารฮาร์สัตนาอันละตกชุนจอมเจลา Chernobyl Nuclear Power Station อัตรังเฮียนรัสเซียนสิไปเทรนขัดตะเจ้าเทียร์ชวกตัวลวินเฮลัยมุนารัสเซียนสิไปอมจงตะจวนอันชัวสันเวกตัวนี้ยูเครนสุรการจวนอันพวงอ่ะ UN Nuclear Watchdog อันตีไม่ International Atomic Energy Agency IAEA อัน Director General Rafael Grossi จวนยูเครนินเฮทุชัวอันเสียมนัวเฮียนทุชัวอาเซียมจุยเวงฮาลา Chernobyl Nuclear Power Plant ฮี UN หน่วยอะตอมิกลมาเทียมนสังตักในอันติมตะจวนเอ็นดิกตูรินอัธยังรัง Chernobyl มุนฮีปันอันตุมโดนันิติอาศัย International Atomic Energy Agency Director General เฮียนอาศัยดันจวนยูเครนรัมชุงเฮียนเฮติยังนิวเคลียร์ลักอาหิมเลหิมโล Security Mission อันกัลปุยตูร์ฮีโคเวลาเฮียนอัตเฮงจันลวะมาเซตุนตรุมฮีอาไว้ขัดนตูรนีอาติบอก IAEA Director General Rafael Mariano Grossi เฮียนยูเครนรัมชุงฮีตุนการชุงเฮียนเทนมันอันตุมดอนตีอาศัยบอกอันนี้รัสเซียและยูเครนอินเบียกนาอากาศช่วยตูเบอร์เลอันอินการบรวกติดายตูระมาลาตูเบอร์ Turkey President Erdogan จวน President Vladimir Putin จูครีเมียและดอนเบสจุงจางอันไงดันตะจูทักเทงินกองทัพจัวยูเครน President Zelensky ลักอาริลรูปุตมังตะจูทักดังลำตูรินอังเอนะดอนเบส region จุงจางและครีเมียจุงจางฮีอินโดนะมังจิงเฟลลาวินdiplomatic level a soi hona naya chutianga chingfel tur chuan kong zo jok turin voin khan angen non le ani kan soita kang khan Russian media ta chuan Ukraine sipaite chuan airstrike nain anram chunga airport anron baya oil anda thatna barrel pani lai mai chu nasatakin akangani ti an report mek laiin zanin thimhlim darnga vela khan media ten han report dan chuan Ukraine foreign minister Dimitro Kuleba chuan Poland ram atlolaya Poland a hian news briefing anei ngala Russia ram chunga airstrike naya minpuna hian kan sipaite hnen atangin engthuma tun thleng chuan kaladong lowa military information zongzonga po zialan halani lo boka Ukraine hian airstrike kan lo nei ni chuan confirm thei aninga reject ani mai thei boka Ukrainian airstrike nei anga kan media tele Russia lamin an soi zongzong te hi thudik ani le ni lo tuna chuan engmah soi thei ani ri lawani ati chanchin kan bot sailai hian thuthar aron ombel zela Al Jazeera reporter Rob McBride chuan Lviv khawpui atanga report apek danin Western Ukraine mun thrang atangin Russian sipaite chu ain withdraw mekani atia Russian sipaite chu Kyiv khawpui hualvela anom na hmun atangin tuna hian an inhnuhdawhna meka Chernihiv khawpui le a chevel zongzong atang poin Moscow sipaite hian inhnuhdawhna an kalpui tran mekani atia Istanbul khawpuya inbiakna an nei na kha Moscow chuan a bozuita ni tin ha reporta Mase Mariupol khawpui le khawpui dang thrang ata chuan inhnuhdawhna disengagement hi tun thleng chuan kalpui alani ri lawa Mariupol khawpui bi ka phei chuan eilein tur le tranpuina lut tur zongzong chu Russian sipaite hian an la dang chat mekani ati kan soi tong khan in biakna an nei na khan Ukraine hian an thil phut chu Kyiv khawpui chevel le Chernihiv chevel atang hian Russian sipaite chu nukirni se an du thu an soya ti chuan Ukraine point NATO hi azom lawanga anram chunga hian NATO sipaite omna hmun tur da ani lawang ti in an lo tiam bok ani Western media thenkhatah chuan an report danin Ukraine hi Moscow bumna thanga atang donani antia Ukraine rampumpui hi Russian sipaite hian an chua san vekani lo chuan Ukraine hian inram na thung hi an sainani chuan engtika ma NATO hi anjom theito don lowa chu Russia hian adu berania tuna hian Russia le Ukraine hian ramin chulai anaya chu Donbas region a Luhansk Republic le Donetsk Republic te ania Crimea chu Russia in aram chunga arin luta mase Ukraine hian chu po chu apom chuang lo boka ramboi le ramin chulai hi munthum laya anaya
heng anram buai te hi chin felma saka Russian sipai te hi Ukraine ram chunga tanga an chuak vek ani lo chuan inrem na thuthung chu engpo ni sela Ukraine tan hian inrem na thuthung sign hun alani ri lawani antia Russia chuan Donbass region a Luhansk province le Donetsk province te hi independent ram republic anni na alo pompui toa hei hi Ukraine hian a pompuya anram hi Russia kuta ahlan phalani lo chuan diplomatic levela in biakna annayanga chumin anghong chua turchu inrem lo na le buaina alo chuak lenga angai te bokin Ukraine hian indo na amachon le hi alangai le mai thayani antibok ole khati zong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sai thaite niphot sela Rainbow Mizo Channel thirtu zong zong te inchunga lom thu kan soya kan channel te milo subscribe saka milo share dar sakrin turin kan som cheu ani ti chuan Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau don nia